Parinestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada nga inarabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Mele. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dadya samat nga Mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan da ita sali. Nasaya at mat nga rod Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan akat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samot adilata kan noodles dinabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang ti mabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo?
Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne! May muta na kami sa matan. Ay na manang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apo kong. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadaldala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y nga iti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo manang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti naawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo da atob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin taramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso nasaysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tinday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantim timakam mo. Entay jayan. Una nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita,
kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim. Tadida ka numasang, oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay, nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak diti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuhabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kaluditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na iday. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag ko maano jak amor ti pakasaritaan ti Biag yaw. Agtal na kamanmat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tiraramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan matantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damot agdaldalos dita. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat in sadjis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararami dem ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tani mading amin tibagpagik. Ado tili na baak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan terep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya ka na anong simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamay. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan ka na iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka.
Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo laeng. Adda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ko. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsot. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ko. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay iti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbus ang manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin salik. Day ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakamsat mo. Day tabot kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Mele. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Urag asawa kayo no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akabsat Mount Manang Mele. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay no kabsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula ang bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, Auntie. Ngamawan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man tela yo. Nagawa na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nala, Manang. Ano sampay laang tagna dito'y bakante asilid dito'y balay. Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni Auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Ha? Nga ta, nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Kat amo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay, nanak ko, aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ay, ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Ne, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaru pa tayo. Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasit ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya,
Ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Una nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay ati Biag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Ang dapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rod naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yaw, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasitkan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo lata, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay ti inararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta, Sharon. Agkasarta garudan Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya agsinang ibagbakamat. Di nakman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yun na nananet. Ngam apay nga asin sina anak mo tang. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan kag balin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw.
Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak matagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan ka naragsak ken kuana nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kuana. Jak mo mabalin na piliton tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kuana, no sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta jak kayatan day arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Makipakpakaasi ak kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawiran nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apa ijay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni Sharon. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinobyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti amato'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam mangrugi manain. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Umay ka. Sumrek ka na ka. Agyaman anak na. Kumusta ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kay din ako. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyaman anak, nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries, nana.
ken mangtedak ti kwarta abus-busan nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karimday ta, ah. Kandi na kami baybayan nga agin, ah. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar ken balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita ken maamam mo, nana. Ken kidawag ko ma ti pamalubos yo, ta ikasarokon ti anak yo. Ay ka desisyon nyo day ta adwa ah. Mulakit day ta kapkap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan ako rin tatitawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabaybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo niti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't ah. Di kagbabahin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pag naidan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kay balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamambo na ka na iji pagtrab-trabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Wine, siguro ah. Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kwa na. Nila Sharon ti agud-gud ka. Di nakanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang adda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga road kabagays, nadlaw ko makidi, anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko da ito'y nanang. Ha? No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya! Tapay manayin! No kaano ang masikugkan? Isumag, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Anya! Apay aya akasta ka, anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyom. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayatan.
Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa, ngam si ka lang amin dagkad-kad-kad. Di naklapdan ang makisinakan ka takarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, anakadimadi ana aramid ko ken ka ajak amo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga, babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yun. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti Biag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Dikit diyang yaman, tada kumamang ikasarkan ko na. Iti likodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw, kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang laadi mo lipatan ti pagrebang ti anak mo, Roland. Nang runak duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong ngagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman nakitiintin mo a kwarta, Roland. No umanlugot ka, Sharon, ala akong ti anak ko, iji balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mo talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw-awer no kastoy laeng. Apay ngamin ay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka mait. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamay. Ay, isaan nga rudan no nakaturog da.
Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laang no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laang taayabak idamaray. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon kun ni asunta ayaya dagiti ubengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan ti pan naturog da. Na. Abayakas tatil ang ada. Sharon! Agring ka! Ni, apay ayanan na. Ringam da kiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni asunta, kabayatan ti pannaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuada iti hanay. Ay, adda nagkinaawatan mi kanya asunta nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kada ko ada nanang. Ania, kahit kasano day ta, subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok nanang. Diyak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading ita, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pag naudan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwan na dya Sharon, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti Biag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Pamital ka kadagiti ubing. Ay. Asun ka. Ala, nga raw dagiti apo ko no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ije abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Da. Samba nakasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita.
Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwata baka mapanday iya kalsada. Napanad ni asuntangay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan nati papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Itun ko na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayon narumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan niya asunta. Makamo ka. Basta siya, dakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni asunta ti isasangpot ko ita? Iso sigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman Sharon. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, asunta. Apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay lalaki. Lading ita. Natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka baraw. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukunan tikita mga agpaspasada? Adabos mau akabingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, baro.
Yamat ginubyong ay. Makiman-manehulaan. Ay, huwag nga rod tatang. Ngam kadagiti talo ang nag-aram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na tatang. Uwan tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka abak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na. Nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag na nayon Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't nga min tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbina Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mati kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan Soto. Awan matlat aramidok dito balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na di ipaspasada na tamabalbalin pa Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagag kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot ni taan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito iti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man taw man ay kayo dito, Soto. Yan anay min ti bagbagimi dito Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag Mia. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wen tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di
Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing laki de. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod estado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no dagduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mo, bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanen ang nagpasada. Inturkuan na sikugan. Katagkasarda ko mga minen Madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat ang no agin sisingput laan. Kung nanangamin na 50-50 ti panagayat na itiday di alalakay. Ang sumursurot mo't latang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikas ta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok atak tipilid to'y lugan niya. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga katuam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka pare. Nakajakpat ka. Uwan na pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay pare. Adda tugawi dya unag. Agyaman ak pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpit gumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ito pagtagilakman? Saan ka lang trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti busda dito'y, ta simpli ak lang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod, ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan da kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo ko manibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo ti number mo kanya, kun? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan.
Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay. Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, naalanganan nakmulakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam sikat kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo anasaysayaat ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba na? Ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Apay anarambit na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan, baro. Nga masapol nga awatom ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidin na itaan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay. Nana, agawid ak nga rodan. Sana pali.
Tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbilang nga makwartaso to? Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Ah, agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adak kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga agmove on. Kwarta Mamat Manuel, adala ko magatangag. Anyat gatangam, taas akong timang gatang. Anyamot manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo ti makan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Ape nga minapati dagiti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano ipagpagata asawa, manong? No, adda reklamo na. Papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan ditoy. Oy, Pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasok at itipilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, ah. Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Wan Mia. Kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amok anasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita kada kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti Biag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakil na. Kat mayatan ti Biag na. Anya? Imbagpay ka day dya a tao. Nay, apaya kasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunakno na namay ti Biag ko ijay. Ngam saan matgayam? Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta isuka nga rod ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma, nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino takinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan na biit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami. Awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang?
Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mamamalugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ni, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Nay, anyaman dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay, kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga isulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karnimot agatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumat ajak agsidsiday ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsidak may. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itang gaw-gaw. Napartak ti garaw. No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaon. Siyak dito yan. Ay unay ka dagito adingwanan ayah. Tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo tikasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende day tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, jag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mong arudan tagwalays. Tada paramidak iti kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, babit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas na agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali taagag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan.
Tanangamot ba si ti panagsasaom iti sabali at tao marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo ket adaywanan. Kayat mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis kamot. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. Umatid daw ti biag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartan mo dito yan, na bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka nagmaneho itinabuntaw. Kapag! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas lakim maro matikin na kaskasero yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil ti agtawon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Nagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunin nangamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga? Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen Kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biag na. Malapdam nga rod, no talaga agad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day jay nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau.
ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kitam kanya, agbrasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras manen ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo't. Mangirarit ka mo't iti toothpaste. Kasta ti husto a panagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay mo? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siyak nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagitakukom. Di mo adalusan. Nagngingisit da eh. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Ket no naman sa anan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ah, Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Oh, jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos ma. Karugay na pa'y dataaw. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayaw. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tangag manehaw. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Ket di kay maumaamang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Oo man, madam. Aniglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaw ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasta ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw! Payakas na tabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilamad manlaw mo mat. Siyempre, no umubing tiro pa. Masapol asumurot ti boses. Naa. Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw. Dahil tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay.
Apay ay apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuwan saan mo ta siya nakapila? Sana balay, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang maraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida sigo da kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Wano tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka talay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esos, apay adi nakrinieng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Ala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit? Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amang tad ititik na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron mo ka. Bertikak manlangan ng rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo dyan ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, nagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan anaw? Saan? Ay,
Agyaman anak. Sa anak pa'y kayam anatay. Kung naglano na tayo kaon. Agyaman anak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta di nakadungpar ko ngay. Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kay nagananad na nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasamak kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ako mamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakaskasiron. Uwain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Aywain, jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala mapantangaro Sige na. Medyo parta kang basay. Kanabuntog mo't launay marasaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labas sitain?